Hello friends, welcome back to another video. Ten tuna in say du chu hilo le comment an in piu chu hin say du hin Paytm hi ben ta go ham hilo le ahum ben a le EPG a ben ham EP it a kona hum ben ham hilo le ahum ben jo ten le EP hum ti dam EPPG dam EPPG lo dam jo chu hin say du hin je chu apula kona zone ge nei na ngai pi wa nei na vet pi du na kan tiam kan ki pa ma sang kamin chu la bonga in ka ki pa in ka video apula kona zone ge nênvet page ki pa thu ken se na channel a thane lung sit and like share subscribe ni wall video no in tem ve direct pantin cha hi ahin pi masat pe no hi EPG a hi Paytm hung ben go ham ti ale RBI law and regulation ki ti na a law cho azui kha lo thil iza ham ignore kha je wa cho kha ve an ti ta warning hin pi ham ti le March 11 2022 an kha ve hin pi we na Tizawa hi ipi hin bolkin ham tu thapa January sunga a timing 4:43 p.m. le January 31 2024 to RBI han khat hin sim kin hena aji chu cha hi ek complaint ki tiang le ek section hin ta do tan cha ipi ti ham tala action against Paytm Payment Bank Ltd under section 35A of the Banking Regulation Act 1949 ti a hin post tai na amasa cho imcha lawsuit ke wang wa chu a pi lu hena a lawsuit ke cho la interest sam khat cho la chu a pi lu hena a pi lu ji wa chu RBI hin ti a action hin la chu masa pa chu khat we dinga chu a hin sei tho wa ang na ngai lo ji wa chu a direct action hin la hin ti a chu hin post chu ban le ibda che wa chu hin post ham ti a le a law na zui kha lo ji a chu ana post kha we na RBI tar chi a hung ben ta ham ti le he nge hung ben de na ita ko na ham ti le 29 February ti na cha hindia ke sunin RBI ke Paytm Payment Bank ko sandesh ti na RBI Paytm Payment Bank he letter thona information letter thona among holding ayong in thotha in cha hi ti ham 24 February 2024 29 February 2024 के बाद Paytm पेमेंट बैंक में किसी भी तरीके की राशि जमा नहीं कर सकेंगे सुम कोई थे लो दू ताई ना 29 February आ कोना है सुम कोई थे लो दू तान असुम उम्योंग चु इपियोंग ति धाम तोंग चु इन सही था देवे जो वा है इपिन सही कि नाम तला साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट जी बैंक Paytm बैंक नहीं हो ना Paytm चु तु आ Paytm ले Paytm बैंक जो चोम चो माग नगा कोई हेन तदी दी वे Paytm बैंक आ चु वॉलेट ना चु सुम न कोई हम आई लो ले प्रीपेड सेवाओं प्रीपेड ना है आई लो ले मी रिचार्ज न बॉल पे जी हम ती हो ना न बॉल खा ही न बॉल जी ही हो ले बैंक खातो first take ho gari ki tol ten le first take ho asum ki pia Paytm na kona anana pi sa ta kona nanga lo ma ho na kila do diwa na bol ho hi lo le और दूसरी सेवाओं में पैसा नहीं डाला जा सकेंगे ते छो आ सुम न कोई थे लो तना चा first take asum न कोई yon le Paytm a kona za first take asum न की कोई yon le जो first take ho a sum na pi the lo din na ai lo le til dang dang chu prepaid ho no bol a hian la chi lo ding ai lo le wallet na chu sum na ki koi kha na chi lo ta na ita ko na am tar 29 February a ko na hin dang dang min cha hin sei kin wa le tu a na wallet na sum chu iti da ham ti ale mi sum naga transfer ho chu chain tadi dia na Paytm a che din ma Paytm bank a pa cho men pen cho Paytm bank pa cho ma ho hin a rule su se je wa cho chi hin pen ko ne na chu ban le Paytm on chu chong kha jo le chi lo mai the na ten news a hin pi na wa di dia cho sum a uma helen Paytm na mana sum cha cho wallet na cho sum na ki khola la gang chela 29 ka na ki la lo de na chong cho information hin pi ki win cho chu hin kisay sabi ta matam hen tam ta thil na la na kisay lo ti cho hen
Paytm na mana ai la gang chalen na ki off ding ai lo le account Paytm account ne ya sum bank ne ya sum ho na ki la na ki withdraw da na joteng ai lo long ben le so chu im chan na lo thei lo le te a mo ki cha yeng de na chong chu kai ne sa tha he ga ki pa pula ko na zone ge ni pe jeng ki pa thu ken se